پنجکیتی باستانی را که نه تنها زادگاهی سرآمد شعر و ادب تاجیک و فارس آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی بلکه یکی از آغازگاه‌های تاریخ کهن بنیاد خلق تاجیک میباشد. به مناسبت جشن مقدس و بزرگ ملی امان 29 سالگی استقلال دولتی و 5500 سالگی سرزم صمیمانه تبریک میگویم. ارزگزاری به زبان شیرین شاعرانه تاجیکی، تاریخ و فرهنگ پر افتخار، احیای آیین و عنعنه‌های نیک اجدادی، ترغیب میراث نیاگان و حفظ یادگاری‌های مادی و معنوی خلق تاجیک و مردم شریف تاجیکستان محض به شرافت استقلال و آزادی میسر گردید. در زمان معاصر مخصوصاً در شرایطی که برخورد تمدن‌ها و ارزش‌های گوناگون فرهنگی طرف شدت گرفته ایستاده است، با تأثیر خرابی‌آور روندهای جهانی شوی ایستادگی کردن تنها توسط عمیق آموختن تاریخ و ترغیب و تشویق میراث غنی تاریخی و فرهنگی امکان پذیر می باشد. تاکید می سازم که محبت به وطن محبوب از دانستن تاریخ پر افتخار و گذشته عبرت آموز ملت سرچشمه می گیرد. واقعاً تاریخ قدیمه خلق تاجیک و میراث گرانبهای مادی و معنوی گذشتگان از جمله یادگاری‌های تاریخی بزرگترین مکتب خودشناسی برای هر یک فرد جامعه، مخصوصاً نورسان و جوانان است. وظیفه عالمان و دانشمندان، استادان و آموزگاران و پدر و مادران از آن عبارت است که به نسل‌های نورس اهمیت این میراث بزرگ را فهمانند و آنها را با آموختن تاریخ باستانی و پر افتخار خلقمان تشویق و راهنمایی کنند. امروز در کشورمان 3000 یادگاری تاریخی موجود است که هر کدام آن توجه عالمان معروفی وطنی و خارجی و سیاحان و مهمانان را به خود جلب می‌نماید. یادگاری‌های زمان قدیم از جمله کولدره، خانقاه، سرزم باستانی، تخت سنگین، اجینه تپه، پنجکیت قدیم، هولبوک، بونجیکت، شهرستان، حصارک، سنجر شاه، کران، یمچون و ده‌ها موضع دیگر هر سال با راه تشکیل اکسپدیسیون‌های داخلی و بین المللی باستانشناسی مورد تحقیق و پژوهش قرار داده می‌شود. سرزم یکی از چنین یادگاری‌های کهن به شمار می‌رود. معنی این جاینام تاریخی سر زمین یا سرزمین را افاده می‌نماید که دلیل قاطع تاریخ پر افتخار و دیرینه خلق تاجیک میباشد. ما از آغاز صاحب استقلالی تا امروز برای حفظ این میراث بزرگ تاریخی همان کارهای زیادی را انجام دادیم. یادگاری سرزم با قرار حکومت مملکت هنوز سال 2000 همچون مرکزی تشکلیابی تمدن کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی اعلام گردید. من سالهای 2003-2005 دو مراتبه به این موضع آمده با وضع آن شناس شده در خصوص حفظ و آموزش این موضع نادر در نزد شخصان مسئول وظیفه‌های مشخص گذاشته بودم. در شرایطی که امکانیت‌های مالیوی کشور در آن روزها بسیار محدود بودند، ما برای حفظ این یادگاری نادر مبلغ‌های ضروری جدا کردیم. اولین کارهایی که ما شروع کردیم من سالهای 2003-2005 آنچه که شما می‌بینید آن 2
ё се таи онро дар ҳамон солҳои вазмин бисёр вазмин аз лиҳози иқтисодӣ, молиявӣ, вазъи сиёсӣ мо ин корҳоро ба анҷом расондем. дар натиҷа таи солҳои 2003 2008 5 ҳафриёти он болопӯш ва атрофи ёдгорӣ бо панҷара иҳота карда шуд. дар ин раванд маводу далелҳои илмии таърихию бостоншиносӣ дар заминаи таҳқиқоти олимони ватаниву хориҷӣ барои ворид намудани Саразм ба феҳристи ёдгориҳои фарҳанги ЮНЕСКО пешниҳод гардиданд. ва ин созмони бонуфуз 31 июли соли 2010 Саразмро ба рӯйхати нодиртарин ёдгориҳои фарҳанги умумибашарӣ шомил намуд. баъдан доир ба ҷашни 5500 солагии Саразм ки аз тарафи аҳли илм ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун маркази ташаккули фарҳанги кишоварзиву ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон эътироф шудааст, қарори дахлдори ҳукумат қабул гардид. дар доираи ин санад дар шаҳри панҷакент корҳои зиёди амалӣ гардиданд ва имрӯз симои шаҳр хеле зебо шуда сокинони он якҷо бо тамоми мардуми Тоҷикистон ҷашни диёри кӯҳанбунёди худро баргузор менамоянд. аз ҳама муҳимаш ки барои бостоншиносон, барои донишҷӯён, барои оянда гӯем ки донишҷӯёну аспиранто олимони ҷавоне ки ин самтро самти бостоншиносиро ихтиёр карданд, ҳам шароити дараҷаи олии кори истироҳат дар ин ҷо хуб шароитҳои хеле хуб муҳайё гардидааст. солҳои 90 солҳои 2000 вақте ки мо дар ин ҷо будем чизе набуд. ягон чизе афтоби сӯзон дигар ҳеҷ чизе набуд, ғайри баъзан ҷойҳое ки олимон кор карданд дар зери офтоби сӯзон. махсусан барои омӯзиш, таҳқиқот, корбарӣ бисёр муҳити хуб муҳайё шудааст. мо кор карданамон дар кор, омӯхтанамон дар кор. як чизе ки нашр карданӣ ҳастем, мо бояд далел дошта бошем. бисёр ҷойҳои таърихӣ дар ҳудуди ҳамин ҷо ҳам ҳоле зиёда аз 60 гектараш агар мо намеомадем ҳам корро намекардем, ҳоли ҳаминам набуд. мардум инҷоро ҳамаро хона сохта мерафт. 60 гектари гирд атрофи ҳоло деҳҳое ки ҳастанд дар бораи шаҳри қадима аст. албатта ба мурури замон мо бояд оҳиста оҳиста бо мардум кор карда корҳои илмиро пеш бурданмон дар кор. бо истифода аз фурсат ҳамаи донишмандону муҳаққиқон ба шумо ширкаткунандагони симпозиуми байналмилалии Саразм оғози тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷиконро ба диёри зебоманзари Тоҷикистон ва шаҳри бостонии Панҷакент хушомадид мегӯям. ёдгории шаҳри бостонии Саразм соли 1976 аз тарафи бостоншиноси тоҷик Аблоҷон Исоқов кашф гардидааст. натиҷаҳои таҳқиқоти илмии ин мавзеи таърихӣ дар бисёр анҷуману ҳамоишҳои илмии байналмилалӣ дар Тоҷикистон, Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Фаронса, Олмон, Итолиё, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Молдова, Қирғизистон ва кишварҳои африқо мавриди баррасии олимони сатҳи ҷаҳонӣ қарор гирифт. Саразм ёдгории нодири даврони энеолит ва асри биринҷии Осиёи марказӣ буда, ин давра тақрибан ҳазораҳои чорум, сеюми то милод ва дар баъзе минтақаҳо то ҳазораи дуюми пеш аз милодро дар бар мегирад. таърихшиносон чунин мешуморанд ки раванди ниҳоят муҳими таърихӣ ташаккулёбии истеҳсолот аз ҷумла кишоварзӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ дар ҳамин давра оғоз мегардад. дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза аввалин таҳқиқоти ҷиддӣ доир ба омӯзиши осори аҳди энеолит
ва асри биринҷӣ солҳои 50-уми асри гузашта дар ҳудуди қайроқум ва водии бешкент гузаронида шудааст. баъдтар осори асри биринҷӣ аз ҳудуди истаравшан, миёноб ва поёноби дарёи вахш ва дигар мавзеъҳои тоҷикистон дарёфт шуданд. дар замони истиқлол осори дигари асри биринҷӣ аз кангуртут, тилгузак, даҳана, инчунин миёноб ва поёноби вахш, водии ҳисор ва чанде пештар дар фархор кашф шуд, ки ҳоло мавриди таҳқиқи мутахассисон қарор дорад. шаҳри Саразми бостонӣ аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофӣ шимолтарин бошишгоҳи муқимии маданию кишоварзии минтақаи Осиёи марказӣ аст ва тамаддуни Саразм қариб 1500 сол идома ёфтааст. то соли 1980 аз ин ёдгорӣ бостоншиносони машҳур Александр Белинский, Борис Литвинский, Рауф Мунчаев, Вадим Масон, Борис Маршак, Номон Ниматов, Ахмадали Аскаров, Филипп Кол, Карл Ламберг Карловский, Анри Пол Франкфурт ва Бертел Леоне дидан карданд. аз ин пас Саразм ба яке аз марказҳои бонуфузи таҳқиқоти мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. аз соли 1964 марказҳои илмӣ ва бостоншиносии хориҷӣ пеш аз ҳама олимони Фаронса Анри Пол Франкфурт ва Роланд Безенвал ва як сол пас муҳаққиқони амрикоӣ Филипп Кол ва Карл Ламберг Карловский, инчунин муҳаққиқони рус Наталья Виноградова, Вадим Масон ва Любов Кирчо ба таҳқиқи Саразм ҳамроҳ шуд. омӯзиши маҷмӯи ёдгории Саразм аз соли 1984 то ба имрӯз идома дошта. дар ин давра олимони тоҷик бо ҳамкасбони фаронсавӣ, россиягӣ, чиноӣ, итолиёвӣ ва амрикои худ таърихи комили ёдгориро бо дар назар дошти паҳлӯҳои гуногуни ҳаётӣ дар ҳудуди он ҷараён дошта таҳқиқ намуданд. қарор доир ба таҷдили ҷашни 5500 солагии Саразм ба давраи комилан нави таҳқиқу омӯзиши ин ёдгории нодир такони ҷиддӣ бахшид. дар ин росто ковишҳои бостоншиносӣ ва ба ҷашн омода кардани ҳафлиёт вусъат пайдо намуда шумораи зиёди бостоншиносони ватанави хориҷӣ ба таҳқиқ он ҷалб гардиданд. бояд гуфт, ки Саразм на фақат яке аз марказҳои қадимтарини тамаддуни кишоварзӣ ва ҳунармандию шаҳрсозии вароруди Осиёи марказӣ, балки тамоми минтақаи шарқи наздик, Афғонистон, Эрон, Покистон ва Ҳиндустон ба шумор меравад. аз ин рӯ ҷомеаи илмӣ маданияти саразмиёнро барҳақ ибтидо ва асоси тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии ҳавзаи байни дарёҳои сиру ому мешуморанд. гузаштагони дури мо пеш аз он ки мавзеи Саразмро ба сифати қароргоҳи доимии худ интихоб намоянд, шояд омили асосии серобӣ ва замини фарохи нармхокро ба назар гирифта бошанд. Саразм зодгоҳи аввалин меъморони сарзамини вароруд буда то имрӯз аз зери хок зиёда аз 150 хонаи истиқоматӣ, 4 маъбади оташпарастӣ, 1 амбори ғала ва 1 бӯстонсаро кашф шудааст. иншооти то имрӯз кашф шудаи ин шаҳри бостонӣ аз завқи баланди фарҳанги шаҳрсозии ниёгонамон шаҳодат медиҳанд ва мо дар асоси санъати меъморӣ ва сохтмонии Саразм ибтидои ташаккули фарҳанги шаҳрсозии гузаштагони худро мебинем. дар охири 1000-солаи чоруми то милод шаҳри Саразм инчунин ба сифати яке аз марказҳои бузурги истеҳсоли фулӯзот маълум будааст. кӯҳҳои болооби зарафшон, ки аз мис, тилло, нуқра, қурғошим, қаллагӣ ва маъданҳои дигар ғанӣ буданд, ба рушди ин ҳунар имконият доданд. воқеан имрӯз низ ҳудуди шаҳри Панҷакен яке аз минтақаҳои бузурги истихроҷи тиллову мис дар Тоҷикистон мебошад.
дар ноҳияи айнӣ корхонаи саноати коркарди маъданҳои кӯҳиро ба истифода додем. хоб баъдан дар худи шаҳри панҷакен корхонаҳои бузурги коркарди тилло барои тоҷикистон вуҷуд бениҳоят захираҳои бой ва мо оянда ният дорем лоиҳа омода шуда истода соли оянда дар ҳудуди шаҳри панҷакен корхонаи бузурги коркарди мисро низ шурӯъ мекунем ва боз як корхонаи коркарди дигар низ доир ба корхонаи коркарди сурбуваам ба нақша дорем. конҳо коркард шуда истоданд ва соли оянда инам бунёда шурӯъ мегардад. ман поёнтар истода мегузарам ки чӣ қадар дар замони истиқлолият дар шаҳри панҷакен мо корхонаҳои саноатӣ нав бунёд кардем. яъне шаҳри панҷакен имрӯз ҳам шаҳри бостони қадима аст, ҳам кишоварзӣ аст ва имрӯз ба яке аз шаҳрҳои калонтарини саноати мамлакат мубаддал гаштааст. ҳангоми ковишҳои бостоншиносӣ аз ин ҷо асбобҳои гуногуни маъдангудозӣ, қолабҳо барои рехтани олоту силоҳ аз ҷумла олоти мисӣ, биринҷӣ, қурғошимӣ, нуқрагӣ ва тиллоие ки шумораи онҳо зиёда аз 300 ададро ташкил медиҳад дарёфт шуданд. дар натиҷаи таҳқиқоти олимони тоҷик исбот шудааст ки саразмиён зиёда аз 40 навъи ҳунармандиро аз худ карда буданд. бозёфтҳои бостонӣ аз иртиботи маданӣ ва тиҷоратии Саразм бо ҳудудҳои кунунии Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон ва сарзаминҳои дигар гувоҳӣ медиҳанд. рушди муносибатҳои тиҷоратӣ дар марҳалаи гузариш аз 1004 ба 1003 Саразмро ба яке аз марказҳои омезиши фарҳанги аҳди бостон табдил додааст. таърихи беш аз 5500 солаи Саразм ҳанӯз солҳои 1981, 1991 аз тарафи олимони тоҷику рус ва бостоншиносони амрикоию фарансавӣ пешниҳод шуда буд. бостоншиносони амрикоӣ таърихи пайдоиши ин шаҳрро ба 5899 5765 сол, фаронсавиҳо ба 5775 5364 ва олимони тоҷику рус ба 5600 5500 сол баробар донистаанд. санаҳои зикр гардида аз намунаи чӯбҳои ангишшудаи ҳафриёти Саразм бо роҳи ташхиси радиокарбониву кимиёӣ дар озмоишгоҳҳои шаҳрҳои Бостон, Париж ва Санкт-Петербург таҳқиқ ва тасдиқ шуданд. ва донишмандон дар натиҷаи таҳқиқоту ташхиси илмии дастрас ба хулоса расиданд ки ибтидои таърихи Саразм ба 5500 сол эътироф карда шавад. ва дуд сана дар мардуми тоҷик бисёр тавъам аст. пайдоиши наврӯз, таърихи наврӯзи аҷам 5500 қариб 6000 солро ташкил медиҳад. ҳоло саҳифаҳои зиёди таърихи Саразм таҳқиқ нашуданд ва мо умед дорем ки донишмандони ватаниву хориҷӣ минбаъд низ саҳифаҳои норавшани таърихи ин маркази тамаддунро таҳқиқ намуда дастраси ҷомеаи ҷаҳон хоҳанд кард. мо ба ҳамаи донишмандону муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ ки таърихи кӯҳану пурифтихори халқи тоҷикро холисона омӯхта онро ба шакли мақолаву рисолаҳои арзишманди илмӣ нашр менамоянд изҳори ташаккур карда дар фаъолияти мебаъдаи онҳо ки хеле заҳматталаб вале пурифтихор мебошад барои комёбӣ орзу дорем. дӯстони азиз, дар замони соҳибистиқлолӣ шаҳри бостонии Панҷакен дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар хеле рушд карда дар ҳудуди он корхонаҳои истеҳсолии хурду бузург, садҳо иншооти иҷтимоӣ аз ҷумла муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ бунёд гардиданд. корҳои ободонӣ хусусан дар давраи омодагӣ ба ҷашни
5500 солагии Саразм воситаи бесобиқа пайдо карданд. ҳукумати мамлакат дар муддати 29 соли истиқлолияти давлатӣ ба рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Панҷакент ва беҳтар гардидани ҳаёти сокинони он аҳамияти доимӣ зоҳир намуда, барои ноил шудан ба ҳадафи олии давлат баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аз тамоми захираву имкониятҳо истифода карда истодааст. бо ин мақсад танҳо дар 20 соли охир аз ҳисоби бюджети давлатӣ зиёда аз 1 миллиарду 200 миллион сомонӣ равона гардидааст. шумораи аҳолии шаҳри Панҷакент соли 1991 162235 нафар буд. 1 январи соли 2020 ин нишондиҳанда ба зиёда аз 315000 нафар расидааст, ки нисбат ба соли 1991 ду баробар зиёд мебошад. илова ба ин, аз ҷониби ҳукумати кишвар дар шаҳри Панҷакент 18 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи беш аз 1 миллиарду 300 миллион сомонӣ татбиқ гардида, дар доираи онҳо сохтмону таъмир ва муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои таълимӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои автомобилгард, кам кардани талафоти нерӯи барқ, дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳил мустаҳкамкунӣ ва пешгирии зарари офатҳои табиӣ анҷом дода шудааст. ҳоло дар шаҳр 0 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 330 миллион сомонӣ амалӣ гардида истодааст. дар давраи соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар шаҳр 50 корхонаву коргоҳҳои нави сесолӣ бунёд гардида, дар онҳо ҳазорон нафар сокинони шаҳр ва деҳоти он бо ҷойи корӣ таъмин шуданд. 50 корхона, ин кори осон нест, корхонаҳои бузург. дар ин давра дар ҳудуди шаҳр ду нерӯҳои барқи оби хурд бо тавоноии ҳар кадом 500 киловатт, 444 километр хаттҳои интиқоли барқӣ, умуман тамоми системаи энергетикии шаҳр аз нав карда шуд. пура аз ҳама проблемаи ҷиддии шаҳр ин проблемаи таъминоти аҳолӣ бобар буд. мо дар вақти бунёди зеристгоҳи барқи 220 киловаттаи рудакӣ ва бунёди ин хатти барқӣ аз ноҳияи айни то Панҷакент 220 миллион сомонӣ хароҷот кардем ва ин проблема аз байн рафт. дар замони шӯравӣ Панҷакент як проблемаи ҷиддӣ, махсусан доир ба амнияти саломатӣ мегӯем, проблема буд. зиёда аз 5000 гектар замини беҳтарини кишти шаҳри Панҷакент тамоку кишт мешуд. тамоку ин чи аст? заҳр. ин аз байн рафт. ҳозир 5000 гектар замин зироатҳои маводи ғизоӣ барои мардум, ин чӣ қадар саломатии мардумро мегӯям ки мӯътадил намуд, беҳтар кард. бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати мамлакат дар ин давра дар шаҳри Панҷакент аз худкунӣ заминҳои нав баромонда, дар натиҷа майдони кишти шолӣ ба 1800 гектар ва картошка ба зиёда аз 6600 гектар расонида шуд, ки бар зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли шолӣ то ба 9000 тонна ва 102000 тонна картошка замина гузошт. 1800 гектар шолӣ беҳтарин биринҷ девзираи Панҷакент дар ҷумҳурӣ вай мекунад. оши палови тоҷикӣ бе девзираи Панҷакент, бе девзираи шаҳри Исфара ҳарду рақобат мекунанд. ҳозир лазери турсунзода пайдо шудааст, рақобат вай шуда истодааст. беҳтарин сифат ва ҳисоб кунедтон дар як шаҳри Панҷакент 10000 тонн зиёдтар биринҷ истеҳсол мешавад ба ҷои тамоку ғизоӣ барои беҳтарин. ҳозир дар ҷумҳурӣ қариб 85% талаботи истеъмолӣ бо ин намуди ғизо бо биринҷ аз истеҳсоли худӣ таъмин шуда истодааст. ёки картошка, дар вақти вай картошка кам истеҳсол мекарданд. ҳозир мо истеҳсоли картошкаро баромондем 100,000 тонн оянда имконият дорад захираҳо хеле зиёд ба 200,000 тонна истеҳсоли картошка
парвариши ва истеҳсоли картошка баромода ин чи аст? ҳам маводи ғизоӣ дуюм, баъди нон, дигараш ки ин даромади аҳолӣ экспорт мекунад, бозорҳои дохилӣ давай мекунад, даромад, ҷойи корӣ. аз 1 гектар то 30 тонн камаш 20 тонн картошка мегирад. баробари рушди саноат. соҳаи кишоварзӣ ҳам рушд карда истодааст. фақат хоҳиши ман имрӯз ман дидан кардам деҳқонҳо бисёр кишти такрориам ғайрат карда истоданд. заминҳо хеле зиёд аст, бисёр заминҳои бекорхобида зиёд ҳастанд. ҳисоб баромоданда кор. дуюм, каму беш нисбат ба шаҳри исфара дигар минтақаҳои ноҳияҳои вилояти суғд маданияти истифодабараи замин каме дар шаҳри панҷакен коҳиш ёфтааст. ин ба фикрам нишонаи зиёд будани замин аст. қувваи қобили меҳнат камӣ мекунад. ина ислоҳ кардан дар кор. инчунин дар ин давра 580 гектар боғу тогзори нав бунёд гардидааст ки зиёда аз 20 гектари он боғҳои интенсивӣ мебошад. дар ин муддат аз тарафи кишоварзони шаҳр 39 гархона бо масоҳати қариб 11000 метри мураббаъ ва 400 хона барои нигоҳдории 1130 тонна меваи сабзавот бунёд гардидааст. ина пурсамар истифода бурдан дар кор, лекин ҳаҷман кам аст бунёд кардан дар кор. таҷдид аз навсозии намудани роҳи мошингарди айни панҷакент ба масофаи 113 километр ба маблағи 770 миллион сомонӣ яке аз корҳои муҳиме барои мардуми панҷакент анҷомдодаи ҳукумати мамлакат дар замони истиқлол мебошад ки дар натиҷа мушкилоти сокинон дар ин сам бартараф гардид. ҳоло аз шаҳри панҷакент ба шаҳри душанбе пойтахт рафтан чанд соат ташкил мекунад нақлиёт кард? 3 соат. 3 соат. солҳои пеш як рӯза мерафтанд. мумкин аст? марҳамат, ҳам тиҷорат кардан мумкин, соҳибкора рушд кардан мумкин. хоб тамоми маҳсулотҳое ки ҳоло ман имрӯз дидам бозори бениёд вай фаровон дорад, мардум метавонад сатҳу сифати зиндагишо хубтару беҳтар кунад. илова бар ин дар зарфи солҳои охир беш аз 30 километр роҳҳои дохилӣ тармиму таҷдид гардиданд. ба ин аҳамият дидон роҳҳои байни ҷамоатҳо, деҳот, маҳолаи аҳлунишина то 30 солагӣ пурра раиси вилоят шумо низ кӯмак кунед, дастгирӣ кунедтон пурра таъмиру таҷдид кунед, дар ихтиёри мардум супоред. шунедтон хеле фарқ дорад. вақте ки ман ҷамоати деҳоти Саразм ро таъсис дода будем, ман омада будам, мавзеъҳои боло гиргашта вай кардагӣ буданд. масалаи нақшаи обёрию дигарош хеле обо шудааст. мактабе ки мо имрӯз супоридем дар назди мактабе ки ман ҳамун сол омадагӣ будам дар инҷо одамам набуд. ҳоло хеле инқадар боғу роғи инқадар гулистон шудааст, шинохта намешавад. бо дастгири ҳукумати мамлакат ва бо ҷалби соҳибкорон дар шаҳри панҷакент 43 бинои нави муассисаҳои таълимӣ ва 51 маркази саломатию мӯъгоҳҳои тиббӣ сохта ба истифода дода шуданд. 43 мактаб ин кори осон нест. 43 муассисаи таълимӣ типи замонавӣ, 51 та маркази саломатӣ. ҳамчунин 40 марказу бунгоҳҳои саломатии деҳот таъмир гардида ба истиқболи 30 солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони 12 бунгоҳи тиббӣ идома доданд. мо касалхонаи нав ба истифода додем барои 200 кат, барои зиёда аз 100 нафар кормандони соҳаи тиб дар маркази шаҳр. маркази шаҳр имрӯз 400 кати хоб дорад. тамоми шароитҳои дараҷои технологияи ҳозиразамон таъмин карда шудааст. фақат ҳамин ки дар муддатҳои кӯтоҳтарин касалхонаи сироятии шаҳри панҷакент таъмиру тармим карда бо технологияи ҳозиразамон муҷаҳҳаз карда дар ихтиёри табибон доданд. мана COVID-19 нишон дод ки беин мо имрӯз COVID-19 баъди ковид чӣ интизор аст мо намедонем. умуман дар доираи нақшаи корҳои бунёдкорӣ ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ аз 405 иншооти ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз 277 иншооту биноҳо мавриди истифода қарор дода шуданд. итминон дорам ки раванди ободкорӣ аз ҷониби соҳибкорону тоҷирони саховатпеша ва мардуми заҳматдӯсти шаҳри панҷакент меинбаъд низ
идома меёбад. дар як шаҳри панҷакен дар як мана омодагӣ ба ҷашти Саразм ва 30 солагӣ дар як муҳлати кӯтоҳ қариб 400 ҷой ба меҳмонхонаҳои ҳозиразамон бунёд карданд. ин замина барои рушди сайёҳӣ дар як шаҳр. ин муваффақияти калон. анака минтақаҳои сайёҳӣ рағбат карданд. ҳафткӯл дар он ҷо чизҳои аз ин сабуктар неки бояд бошад. хотир нишон месозам ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат илова ба корҳои то ба ҳол иҷро шуда ба хотири боз ҳам ободу пешрафта гардонидани шаҳр ва деҳоти он то ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатӣ як силсила чорабиниҳои дигар низ ба нақша гирифта шуданд. мо дар доираи сафари корӣ ҳамчунин дар маросими ифтитоҳи як мактаби навбунёд барои 1280 нафар хонанда чандин корхонаи истеҳсолӣ ва иншооти маъмурӣ ширкат карда бо фаъолияти самарабахши деҳқонони номии шаҳр шинос шудем. солҳои охир дар соҳаи фарҳанги шаҳр низ корҳои назаррас ба анҷом расида дар ҳудуди мамнӯъгоҳи Саразм осорхона ва дар маркази шаҳр китобхона бунёд гардида дар иншооти зикршуда барои баргузории ҳама гуна чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ ва хусусан қабули сайёҳону меҳмонони шаҳри бостонӣ имкониятҳои мушоҳид фароҳам оварда шудааст. бовар дорам ки мардуми бонангу номус ва шарафманди шаҳри панҷакен аз таърихи пурифтихор ва ниҳоят қадимаи худ ва дигаргуниву ободиҳои имрӯза нерӯи тоза гирифта дар фазои сулҳоромӣ шуботи комили сиёсӣ ва ваҳдати миллии кишвари маҳбубамон барои пешрафти минбаъдаи диёри худ ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва суннатҳои арзишманди аҷдодӣ саъю талош бештар мекунад. ҳамчунин таъкид месозам ки роҳбарону масъулони шаҳр бояд якҷо бо сохтору мақомоти дахлдор аз ҷумла кумитаи рушди сайёҳӣ доир ба истифодаи самараноки Саразм ҳамчун ёдгории камназири таърихӣ ва дигар мавзеъҳои нодир бо мақсади ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ташкили инфрасохтори муосир инчунин бо истифода аз таҷрибаи кишварҳои пешрафта барои омода кардани кадрҳо барои қабул ва хизматрасонии сайёҳон чораҷӯӣ намояд. хотир нишон менамоям ки дар сурати дурусту ҳадафнок баромондани корҳо дар ин самт шаҳри панҷакен ва ёдгориҳои нодири онро ба шиносномаи сайёҳии тоҷикистон табдил додан мумкин аст. дар фарҷом бори дигар солгарди 29-уми истиқлоли озодии тоҷикистони маҳбубамон ва ҷашни 5500 солагии Саразмро ба кулли сокинони кишвар аз ҷумла мардуми панҷакенти бостонӣ табрик гуфта ба ҳар яки шумо саломатӣ, хонаи обод, иқболи ник ва барори кор орзу менамоям. бигзор ин санаи бузурги таърихӣ дар хотири ҳамватанони мо ҳамчун василаи муҳими ифтихори миллӣ ва худшиносиву худогоҳӣ то абад боқӣ монда дар роҳи рушди мебаъдаи фарҳангу маънавиёти халқамон ва тарбияи наслҳои ояндасози миллат қадами нави устувор гардад. ҳамеша саломату сарбаланд бошед. ҳамдиёрони азиз. مرحبا دخترم. بر پنجکیت باستان خوش آمدید ای پیشوا، حرفی محبت بر زبان خوش آمدید ای پیشوا. باشد بدیده جایتان از نیت والایتان، این شهر گردید گلفشان خوش آمدید ای پیشوا. السلام علیکم محترم پیشوای معظم ملت. سلام. قدم مبارک شما را به پنجکند باستانی خیر مقدم میگویم. من رحمانزاده نیلگونه دانشجوی کورس یکمی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان میباشم. محترم پیشوای معظم ملت، با شرافت سیاست خیرتمندانه و دوراندیشانه شما اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، وطن عزیز ما در تمام ساحه‌های حیات جامعه به دستاوردهای نظررس نائل گردید.
از جمله از طرف جامعه فرهنگی جهان اعتراف گردیدن شهر سرزم همچون مرکز تمدن باستانی یکی از رویدادهای مهم دوران استقلالیت به شمار می رود که محض با تشبث و ابتکار به واسطه شما عملی گردیده بار دیگر خلق تاجیک را به جهانیان همچون ملت کهن بنیاد و تمدن آفر، شهرساز و شهردار و هنرمند و کشاورزی دارای تاریخ قدیمه معرفی نمود. محترم پیشوای معظم ملت، چطوری که شما پیوسته تاکید میکنید ما جوانان با ننگ و ناموس ملت تاجیک میراثبر این فرهنگ کهن می باشیم. افتخار از آن داریم که همچون پیروان صادق پیشوای ملت ادامه دهنده همین تاریخ، همین فرهنگ و همین ملت می باشیم. ما جوانان چنانه که شما محترم جناب عالی تاکید میکنید تاریخ گذشته و حاضره خلق خود را گشته و برگشته ورق زده از وطن، ملت، زبان و فرهنگ خود افتخار می نماییم. ما همیشه پیرو سیاست سازنده شما بودیم، هستیم و خواهیم ماند. محترم پیشوای معظم ملت، دلسوز و مهربانید، ای راهنمای ملت، جان دو به از آنید، ای راهنمای ملت، حقا که قهرمانید، سامانی زمانید، خورشید آسمانید، ای راهنمای ملت، احیاگر سرزمید، مردی خوشی به عزمید، در جاده ها به نظمید، ای راهنمای ملت، چون گنج بیکرانید، در هر سری زبانید، سیحون و زرفشانید، ای راهنمای ملت، عمری چو در تلاشید، خورشید شعله پاشید، باشید و باز باشید، ای راهنمای ملت. کم کم تنقید مونم که تعریفی بدم خیلی تعریف جدا است. شما ارزنده هستید محترم پیشوای معظم ملت. سلامت باشید. کرسی چندم هستید؟ کرسی یکم. احسن. شرایط خوب است؟ خوب است محترم جناب عالی. تمام شرایط هایی که شما برای ما جوانان فراهم آورده اید بسیار برای ما پسند است و ما میخوایم همیشه پیرو سیاست سازنده شما باشیم. خب حقوق شناس بشوید چی هدف داری یکم؟ محترم جناب عالی از کودکی بسیار آرزو داشتم که حقوق شناس شوم. وقتی که اولین بار در سن 6 سالگی به نزد شما با لهجه کودکی هم شعر خوانده بودم، شما از من پرسان شده بودید دخترم در آینده چی شدن میخوایی؟ من در آنجا گفته بودم پرکرار شدن میخوام و امروز باز دیدار شما به من میسر گردید که من این سال سزاوار نام دانشجویی گردیدم. احسن دخترم احسن. حتی 6 سالگی دست با شما قطعی خوردید؟ البته جناب عالی در رودکی خانی در نزد قصر فرهنگ با شما من شعر استاد رودکی را با لهجه کودکی خوانده بودم. احسن. نویرای اصیلی رودکی. پدر و مادر چیکار میکنند؟ پدرم صاحبکار، مادرم در بیمارخانه بیمارستان سرایتی کار میکنند در شعبه احیا همشیره. چند فرزند هستید اویلا با؟ در اویلا 3 دختر هستیم. ناسون قصبه ایده که اگر ذوق نداشته باشی بزرگی وای کرده نمیشه. برکت هم نمیکنی، اقبال هم نمیکنی، کارت برار هم نمیگیرد. لیکن وقتی ذوق داری حتما. ما خردسالی در مکتب در خواندن در ذوق آموزگار شدن داشتیم. برای آنکه آموزگارا این صف پیش اینتلیجنس همون دوره هم بودن، دوره بسیار آبروی مرتبه بلند داشت. سر لباس آموزگار یگان کس نداشت. حتی رئیسای کلخاز نامی هم دوره نداشتند. بسیار تازه آزادت می‌شد. ما حواس میکردیم بچه‌ها نگاه میکردیم آموزگار و معلم نگاه میکردیم، لباس پوشیش نگاه میکردیم، خب راه گشتنش نگاه میکردیم. حواس میکردیم که ما هم کلام میشیم میخونیم آموزگار میشیم. موفقیت شما باشد. پدر و مادر در رحمت گو. سلامی ما را رسان. رحمت گو بچگی
фарзанди боодобу бо маърифат тарбият кардагиаш. ассалому алайкум. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон. Салому алайкум. Салому алайкум. шуморо ба шаҳри фарҳангпарвари Панҷакент, ба Саразми бостон ки ҳоло 5500 солагиашро ҷашн гирифта истодаем, ба шаҳраки навбунёди Саразми навин бори дигар аз ҷону дил хайрамақдам мегӯям. Саломат бошед. қадамҳоятон нури дида ва тоҷи сари мо. Саломат бошед. ман облоқулов Ильёс, омӯзгори собиқадор ва раиси маҳаллаи шаҳраки Саразм, имрӯз худро аз хушбахттарин инсонҳо мешуморам. зеро шумо 15 сол пеш 1 сентябри соли 2005 ҳангоми ифтитоҳи мактаби пешина ба дарси ман ворид гардида бо дастони муборакатон дасти маро фишурда будед. бовар кунед, ҳақиқатро мегӯям, муҳаббати мардум нисбати шумо он қадар зиёд аст ки пас аз бозгашти шумо хурду калон маро муборакбод мекарданд. мӯйсафедон, кампиракон дастони маро мебосиданд ва чашмони худ мемолиданд. ман аз эътиқод ва самимияти онҳо нисбати шумо ҳам ба риққат меомадам ва ҳам меболидам. мана имрӯз расо баъди 15 сол ифтихормандам ки дар рӯ барои шинохтатарин марди сайёра, инсонтарини инсонҳо, тоҷиктарин тоҷики родмард, фидокортарин роҳбари халқ, қаҳрамони Тоҷикистон имомалӣ раҳмони азиз сухан гуфта, арзи муҳаббати мардуми водии зарафшонро, вафодории аҳли Панҷакенти бостонро, садоқати сокинони Саразми навинро, эҳтироми халқ, махсусан эҳтироми омӯзгорону толибилмони мактаби бошукӯҳи замонавиро ки шумо имрӯз ифтитоҳ намудед ба шумо мерасонам. Саломат. имрӯз барои мо тантанаи бузург аст. имрӯз кӯдакон шодиро доранд, наврасону ҷавонони ташнаи илму дониш шодӣ доранд, омӯзгорон рӯҳбаланданд, пиру барнос шодӣ доранд. ҳамду сано ба шумо барои ин гуна ғамхориҳо, барои ин шодӣ бахшиданҳо. пешвои бузургвори миллат, шумо дар ҳақиқат арзандаи боварии халқ гаштаед ки аз ин бахти баланди нест. шумо дилхоҳтарин дӯсти ҳар фарди тоҷик, зебандатарину арзандатарин шахс дар хонадони мардуми Тоҷикистон мебошед. мо шуморо бо самимияти беохир дӯст медорем. ҷаноби олӣ, ман шуморо ҳам дӯст медорам. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, вақте ки соли 2005 сели даҳшатбор хонаву дури қисми зиёди мардуми шингро хароб кард, бо ташаббус, супориш ва раҳнамоии шумо мо ба Саразми навбунёд кӯчонида шудем. аввалин бурёкӯбон 1 сентябри соли 2005 бо иштироки шумо сурат гирифта буд. калонсолони маҳал ба рамзи эҳтиром хостанд ки он ҷоро Раҳмонобод номанд, вале шумо ба хотири пост доштани рӯҳи гузаштагонамон номи ин маҳал шаҳраки Саразм мешавад гуфта будед. аз ҳамон рӯз ин ҷониб мо шуморо ҳамчун сокини ифтихории шаҳраки Саразм қабул кардаем. пас ин шаҳрак шаҳраки шумост ва шумо арзандатарин узви хонадони мо саразмиён ҳастед. Саломат. муҳтарам пешвои муаззами миллат, мо боварии комил дорем ки шаҳраки Саразм ва умуман Панҷакент ба кулли тамоми Тоҷикистон бо сарпарастии шумо дар оянда боз ҳам ободтару зеботар мегардад. шумо пешвои дилсӯзу созандаи миллат ҳастед. шумо бузургтарин тоҷик ҳастед ки фидокорона месозиду қаҳрамонона месозид. ин созандагиҳо барои шумо муборак бошад. пешвои бузурги мо, ҳиссаи бунёдкоронаи шумо дар ободии Тоҷикистон, бахусус дар ободии водии Зарафшон
مخصوصاً پنجکند خیلی بزرگ است. پنجکند و تمام وادی زرفشان در طول تاریخ انسانی از دیگر قسمت‌های کشورمان جدا بود. هرچند در زمان شوروی با واسطه عقبه‌های انزاب و شهرستان راه بنیاد شده باشد هم بسیار دور و دشوارگذر بوده هر سال 6-7 ماه حرکت تماما منع میشد. شما با همت بلند و جسارت جوانمردانه خود کاری را آغاز نمودید و با آخر رسانیدید که تاریخ یاد ندارد. تنها همان سخنان شما هنگام کندن نقب انزاب که اگر دیگر واسطه نیابیم این نقب را به دندان و داخنهایمان میکنیم گفته بودید خلق را به وجد آورده بود. این سخنان رمزی شما به مردم قوت، جسارت، همت بخشید. در همه ساحه ها بنیادکاری ها آغاز یافتند. نقب های استقلال و شهرستان، راه های ماشینگرد دوشنبه چناق، عینی پنجکند، خط برق 220 کیلوولتی عینی پنجکند و غیرها دلیل این گفته هایند. امروز راه ما به مرکزی ولایت و پایتخت کشور دوشنبه نازنین خیلی قلای و نزدیک گردید. امروز توسط زیاد شدن قوه برق پنجکند تدریجاً و شهر صنعتی تبدیل یافته ایستاده است. امروز پنجکند عروس شهر وادی زرفشان گردیده ایستاده است و البته فردا تحت راهبری شما باز هم آبادتر و زیباتر می شود. ما به این باوری کامل داریم. محترم پیشوای ملت، برای سازندگی های شما را یک نام بردن ساعت های زیادی لازمند. کتاب های زیادی نوشتن می باید. ما تنها از نام در اینجا نشستگان، از نام خلق به شما، به حکومت تاجیکستان برای این غمخواری ها منتداری صمیمی اظهار می نماییم. در نوبت خود ما پیر و جوان، خرد و کلان قول می دهیم که تا قوت در تن و جان در بدن داریم امروز و فردا مانده نشده برای آبادی تاجیکستان بیشتاسا کمر می بندیم. ما همراه شماییم و همراه شما ملت را، خلق را، وطن عزیز را آباد می سازیم. جهان چو شاهدی یقین بخیز، زمان به پیش پاش گل بریز، ببین که خلق کشورم چگونه پیش می رود، امام علی رحمان ورا چگونه پیش می برد، این رهبری دلسوز ورا چگونه پیش می برد. تشکر بدید. سلامت باشید. نزد مکتب رفتم، قریب نشناختم به یادم رسیدم. صحرا بود، هیچی نبود، درخت هم نبود، اما یک چولیستان بود. وقتی که ما مرکزی محلهای زیست را انتخاب کردیم، بعد خانه‌های اولین من آمده در آنجا وای کردن، آب نبود، دیگر چیزا نبود. آهسته این مشکلات پس سر شدن و امروز بعد من 15 سال با اون مکتب نو ساختم. علاقه نمیبرد. 1240 حاضر 700 نفر، 1280 دیگر وای کردیم. در مجموع 1400 جای با مکتب برای تحصیل سطحی درجه عالی. من یک چیز را بگم برای شما آموزگار هستید در نزد مردم. وقتی سالهای طولانی تمام قلمروی مملکت رفتم مکتب میروم. سیاست من از روز اول این در مد اول رشد ساحه علم و معرف است. علم و معرف بر حق همیشه باید باشه. علم و معرف این ساحه‌ای هستند که کشور را یک بارانی البته کشور را آینده آباد میکند، پیشرفته میکند، سطح صفتی زندگی مردم بلند میبردارد، در عرصه بین المللی نامبردار میکند. به علم، به معارف دیگر قدم پیشرفته نمیشه. ملت هر قدر باسواد باشه همه قدر دولت زود ترقی میکند، پیش میرود. من مکتب در آمدم برای چی میگم؟ مکتب در برای همه داخل دارد. دیگر شهر نویام شنوند، آموزگارها شنوند، کارمندان شعبه‌های معارف، کارمندان ساحه معارف شنوند. در دیهات من اولین بار چنین مکتب، چنین صفت تعلیم و تربیت را دیدم. در شهرها نه، کم.
من وقتی شیشتم با جای آموزگار ژورنال صنف‌رو گرفتم و با چهار صحبت کردم. صنف 11 بودن، 12 13 فنی فیزیک معلم از درس رفته ایستاده بود است. بچه‌ها از فیزیک کی بهای 5 دارد 7 نفر دست برداشت. این علاقه نشانه است. بعدا پرسیدم که بچه‌ها از فن ریاضی کی بهای 5 دارد 100% دست برداشت. بعد من ایستادم گفتم شما شوخی میکنید ها؟ 100% همه 6 تا دست برداشتن. بعد من ژورنال گرفتم و ورق زدم، معلم گفتم بیا از فن الگبرا ریاضی گفتم همه باهای بچه‌ها 5 است. در یک مکتب دیهات صنف 11 هم از فیزیک هم از ریاضی یا بگیم متماتیک یا الگبرا باهای 5 صنف 11 باهای 5. من احسن آفرین گفتم در ژورنال امضا کردم. آموزگار رو دعوت کردم فلسفه متماتیکا 1000 مراتب تشکر گفتم از همین دیها همین خوجاندت ختم کردگی تمام کردگی جوان 4 صنف داشت است 4 صنف تعلیم میداد است. خودش آموزگار گفت من تمام که بای نیمانی بر حق بیمیاد ذوقی بلند دارن فنهای دقیق دارن. بچه‌ها بسیار ذوقشون بلند. های آموزگار من هم میناداری بیان کردم، هم بعضا توفه هم دادم، بعضا پیشنهادهای دیگر هم کردم. شما کالکتیو آموزگاران مکتب یک جهان تشکر. و زحمتی پیش از ما آموزگار است. زحمتی آموزگار است. اگر صفتی تعلیم و تربیت باشد ما آینده دانشمندان اختراعکاران پیدا میشود، عالمان پیدا میشود، متخصصای وزیده پیدا میشود. همین یک جان تشکر شما با اما آموزگارا رحمت می‌نداری ما را بیان کنید. البته برای شما هم از نام همه آموزگاران جناب عالی تشکر بسیار. من علاقه وزیر معارف سپارش دادم 4-5 نفر خواهشمندان شما صنف 11 هستند. ما فنهای دقیق ده با پایتخت میبریم خواننده را. شاید همشون انتخاب کنند یا که فیزیکا یا شیمیا یا متماتیکا یا کنند. اینا را تربیت کردم اون دفعه. سلامت باشید. یک جان تشکر. سرزمینی اطلسی و آخریم، ابجدی عشقم درودی خاوریم، میدهی درسی مقاماتی دریم. تاجیکستان سبز مرزی گلسرشتم، نامه خورشید مهری سرنوشتم. با عرض احترام و صمیمیتی کل سلام عرض می کنیم سمع مبارک شما، صدر معظم کشور، پیشوا و راهنمای کل تاجیکان دنیا. نصرالدین و رعنا هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه ساری جماعت دهاتی ماغیان. ایجادکار، روزنامه‌نگار، ترجمان، اشتراکچی فعال آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانایی و تاجیکستان وطنی عزیزی من. محترم جناب عالی. کدام سال؟ سال گذشته یا این سال؟ این سالم به ولایت راحت گرفتم. کوشش میکنم. از سخنوریت معلوم است. تشکر. محترم جناب عالی، از سالهای اولی حکومتداری اعتباری به نهایت بلند شما سوی آینده درخشان جوانان ایجادکار و نوآور خیلی زیاد بود. از این مهربانی‌های واقعاً پدرانه شما ما نسل آینده ساز ملت میفهمیم که آینده تاجیکستان در دست ما است و این مسئولیت چگونه مسئولیت است و چی باره دارد که تاجیکستان
برای خودش از کل ما آینده ای از این هم رعناتر و برناتر را انتظار است. محض در زمینه چنین دستگیری های پدرانه شما پس از اتمام آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی سال روان در ماه می نخست مجموعه من با 2 زبان تاجیکی و روسی با تعداد 500 نسخه تحت عنوان سلام باران زیر نظری استاد نصر معاصر تیمور ذوالفقاروف و شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه از چاپ برآمد که نتیجه بلندترین اعتبار شما محترم پیشوای معظم ملت نسبت به ما دختران کوهستان دوردست است. انم استاد فرزانه است که اولی سخنگویی یا گفتم که فرزانه آمده است نزد میکروفون. تشکر زیاد. زحمت مقدس است. تربیتگر نسل جوان است و ما از بزرگان عبرت میگیریم. و امروز خوشبختم که در روبروی یکی از بزرگتران مردان تاریخ معاصر تاجیک روبرو هستم، سخن میگویم. و اگر اجازت فرمایید میخواستم برگی سبزی را از این گلدفتر معصوم خویش در این شامی مبارک و سعید بهر شما انعام نمایم. بسیاری نویسندگان ما، شاعران ما همین اختصاص را انتخاب کردند، آینده شدن ادیبان بزرگی بیان که ملت. شاید که ایجادکار هستین، ایجادکار قلم داشتن اشتکار. وزیر معارف دیده برایتون تحصیل کند، کمکش کنید، دستگیریش کنید. که خوان دخترم، خوان از من اولی وی سخنرانیت ما هر کس در نزد رهبر دولت شدیم آزادانه در نزد هزارها نفر اهل زیا خیلی سخن گفتن نمیتواند. در کنکورس فروغ صبح دانایی اشتراک کن برای معرفی خودتان جامعیت معرفی میکنید، آیندهتان وای میشود، ذوقتان پیدا میشود. خوبه مایلش برای حرمت تاریخ ملت، برای عزت آیین زردشت، برای جانفشانی های مزدک، برای صنعت زیبای بهزاد سرزم مازینو آباد کردی. برای حرمت آثار جعفر، برای زحمت و ادراک سینا، برای عزت دیوان رومی، برای عزت آثار عینی زبان مازی بندی صد بلا آزاد کردی. سرزم راز کنج قلب دنیا بکردی صدر مجلس های والا. برای تاریخ امروز و فردا سری دنیای تاریخ نوی بنیاد کردی. سرزم سرخط کتاب خسروان تویی، حدیث شرق در نگاه این و آن تویی. سرزم بوده اگرچه پاره ز دهر، کنون زمینه و زمانه جهان تویی. احسن. اینجا بیام ما یک لمشکت میتیم قلمت تیز شود. صد درود ای پیشوای تاجیکان، سروری شهرت فضای تاجیکان، ای عزیز و متکای تاجیکان، بر سرزم تاجیکان خوش آمدید. نور میبارد ز رخسار شما، فیض میریزد ز گفتار شما، رشد این کشور بود کار شما، بر سرزم تاجیکان خوش آمدید. من نورنیسا خدایار و سروری پایگاه باستانشناسی پنجکن سرزم، محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان،
با شکرگزاری از برکت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مستحکمی و پایداری صلح و وحدت، ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ کهن بنیاد ملت تاجیک و قدم‌های مبارک بنیادکارانه و سازنده اتان شما را به این سرزمین علم و ادب، یک گوشه زیبا منظر و بهشت آسای تاجیکستان عزیز پنجکنت باستان خیر مقدم میگویم. محترم پیشوای معظم ملت، سرزم آغاز تمدن ملت تاجیک است. سرزمیان حالا 5500 سال قبل اسباب‌های معیشی روزگار به مانند تبر و پیکان‌های برنجی اختراع کرده و روزگار مدنی آفریده و به هنرمندی و شهرسازی و کشاورزی مشغول بودند. شما که به حفظ یادگاری‌های تاریخی خاصه به سرزم باستان توجه زیاد دارید، امروز کارهای آبادانی و سازندگی که برای ما اهل علم مخصوصاً باستانشناسان با آبادی و سازندگی در مملکه‌های تاریخی باستانشناسی سرانجام تحفه نمودید، یک جهان اظهار سپاس و تمنیات می‌نمایم. محترم پیشوای معظم ملت، چون شما در پیام‌های خود پیوسته ابراز می‌دارید، امروز در جهان معاصر خلق و ملت در تلاش از خود نمودن تاریخ و فرهنگ خود میباشد و به این وسیله ما اهل علم و فرهنگ را وظیفه‌دار نموده بودید که هرچی بیشتر تاریخ و فرهنگ گذشته خودمان را آموزیم، صاحبی کنیم، حفظ کنیم و آنها را به جهانیان معرفی کرده باشیم. محترم پیشوای معظم ملت، زحمت‌های پیوسته شما در رشد نموی کشور، آبادی و سازندگی، غمخواری نسبت مردم، ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ کهن بنیاد ملت تاجیک، وحدت و همبستگی با دولت‌های همسایه و کشورهای دور و نزدیک، بلند برداشتن مقام و منزلت دولت تاجیکستان را در عرصه بین المللی میتوان هر روز با خط زرین کتاب بنوشت. حالا من با نمایندگی از نام مردم سربلند شهر پنجکنت با دستور و پیشنهادهای عالمان باستانشناسان شما پیشوای معظم ملت را به مناسبت تجلیل جشن 5500 سالگی سرزم باستان با محبت، با صداقت، با امید آرزوهای نیک بار دیگر خیر مقدم نموده اظهار می‌دارم. شما ای سرور ارزنده خلق، امید حاضر و آینده خلق، شما معمار صلح تاجیکانید، شما خود بر سر ما سایبانید. شکوفان کشور ما از شما شد، زمین تاجیکان کانی سخا شد، پی آبادی موای خلقت، شریک شادی و غمهای خلقت. شما اسماعیل ثانی مایید، الها بر 1100 درآیید، چو سیحون و زرفشان عمر بینید، از این بستان گلی مقصود چینید. یک جا تشکر، سلامت باشید. کار کردن در کار کردم، جوانان را تربیت کردم. من سفارش دادم دانشجویان را سفربر کنید، آموزن، کار کنن، فقط در یک سیمخانه نی در جایشان بکنن، هم تجربه پیدا میکنن. یک جا کاری کردیتون با ادامه دادم در کار. با همین 5500 سالگی یکی کارهای حفریاتی به انجام نمیرسد. برعکس این شروع کار است. باز کوشش کنیم برای مردمی خودمون هم برای جهانیان میکنیم. خب یک جهان تشکر. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, дамы и господа, вашему вниманию представляется видеообращение генерального директора ЮНЕСКО госпожи Одри Озули по случаю 5500-летия древнего города Саразм. Я рада присоединиться к вам на празднование 5500-летия древнего города Саразм.
Прежде всего, хочу искренне поблагодарить уважаемого президента Эмомали Рахмона за приглашение ЮНЕСКО стать частью этого поистине масштабного мероприятия. Не каждый день представляется возможным отметить такое историческое знаменательное событие, когда счет идет не на годы, а на тысячелетия, позволяя нам вернуться к истокам человечества. Именно поэтому я хотел обратиться к вам сегодня в таком формате, несмотря на то, что не могу лично присутствовать на этом важном мероприятии. Этот город, название которого означает «там, где начинается земля», возвращает нас к тому времени, что протоисторики называют неолитической революцией. Воистину, руины Саразма связывают нас с древним, более ранним миром. Они повествуют об одомашнивании растений и животных, а также о развитии металлургии и орошения. Они рассказывают историю зарождения городских общин и создания первых торговых путей, ожививших эти поселения. Эта история подтверждается находками археологов, которые в результате раскопок обнаружили керамику, глиняную посуду и художественные объекты в степях Средней Азии, полях Трансокеаны, Иранском плато и в долине Инда. На протяжении почти 1000 лет Саразм был культурным перекрестком, местом диалога и культурного обмена. Это история взаимосвязей, взаимной передачи культуры и классических цивилизаций имеет важное значение для человечества в целом. Именно поэтому в 2010 году Саразм был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. То, что выделяет древний Саразм и отличает его, это то, что нам нужно сегодня защитить для нашего будущего поколения. В этом контексте я горячо приветствую усилия правительства Республики Таджикистан, направленные на то, чтобы помочь нам лучше понять мир вчерашнего, показывая, как жили наши предки почти 55 веков назад. ЮНЕСКО готова поддержать таджикские власти в их работе по сохранению и продвижению этого объекта, его целостности, универсальности и аутентичности. В этой связи мы работаем с правительством Таджикистана над разработкой плана управления исторической достопримечательности городища Саразм в рамках программы «Коридоры наследия шелкового пути», реализация которой мы начали в партнерстве с Европейским Союзом. Цель данного сотрудничества состоит в том, чтобы обеспечить сохранность этого исключительного места для будущих поколений на долгосрочной основе и в то же время принести пользу местному населению, сохранив доступность объекта для посещения гостей, включая иностранных туристов. Это также означает поддержку научных исследований, потому что Саразм еще не раскрыл все свои тайны, о чем без сомнения вам расскажут сегодняшние ораторы. Таким образом, отношение Саразма преследует ту же цель, что движет нашей программой «Шелковый путь», а именно стремление объединить такие факторы, как сохранение, понимание, творчество, экономическое развитие. Юбилей Саразма – это возможность воздать должное всему тому, что делает для нас культурное наследие. Спасибо за внимание. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, дамы и господа. Вашему вниманию представляется видеообращение генерального директора ИСЭСКО доктора Салима Аль-Малика. Ваше превосходительство, господин президент, уважаемый Эмомали Рахмон, ваше превосходительство, дамы и господа, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пользуясь случаем, хочу искренне поздравить вас и народ Таджикистана с Днем независимости Республики Таджикистан и пожелать вашей стране дальнейшего прогресса и процветания. Позвольте поздравить вас с этой знаменательной датой. 5500 лет – это поистине древняя история. Мы хотим пожелать, чтобы он длился следующие 1000 лет и больше. Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры ИСЭСКО рада разделить с таджикским народом чествование городища Саразм
являющимся свидетельством самых древних средов существования человека на Земле. С незапамятных времен Саразм являлся перекрестком цивилизации и центром, соединяющим Центральную Азию с остальной частью континента. Уважаемые гости, этот праздник – возможность еще раз подтвердить важную роль, которую данный регион играл на протяжении всей истории исламского мира с его древними городами, олицетворяющими нашу разнообразную и богатую культурную самобытность. Простое упоминание названия одного из этих городов вызывает память таких известных мыслителей и ученых исламского мира, как Аль-Бухари, Ибн Сина, Аль-Газали, Аль-Фараби, Аль-Харазби и многих других. Разделяя с вами это празднование и вместе с тем посредством реализации своего проекта по сохранению исламской культуры, ИСЭСКО признает ключевую важность исламского города с его архитектурой, наследием и цивилизацией. Действительно, культура и город тесно переплетены между собой, поскольку культура является продуктом урбанизма. Программа чествования столиц исламской культуры ИСЭСКО подтверждает роль городов, призванную освежить память поколений и связать настоящее со славным прошлым исламской истории. Празднование 5500-летия города Саразм, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 году, является ярким свидетельством богатой истории нашей цивилизации, которая предполагает повышенную ответственность за сохранение такого ценного сокровища. Оптимальное использование новых технологий и искусственного интеллекта – это те инструменты, которые мы можем использовать для сохранности нашего наследия в безопасности. Необходимо обратить особое внимание на образование и формирование чувства ответственности у подрастающего поколения, чтобы они могли по-настоящему оценить национальное достояние и символическую ценность этого наследия. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, уважаемые гости, дамы и господа. Всегда существуют риски, представляющие угрозу для наследия, и ИСЭСКО неизменно поддерживает и направляет защитников нашего культурного наследия и цивилизации посредством работы Комитета по защите наследия исламского мира. Таким образом, организация берет на себя обязательство восстановить и сохранить далее наше цивилизационное наследие, а также подготовить исчерпывающий справочник об этих объектах. Кроме того, ИСЭСКО стремится противодействовать незаконным действиям в сфере культуры, в частности, проведя в июле прошлого года международную конференцию по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Эти меры созвучны с теми усилиями, что предпринимаются государственными членами ИСЭСКО для сохранения нашего культурного наследия и цивилизации. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, дамы и господа, позвольте еще раз поздравить вас с Днем независимости Таджикистана. Благодарю за возможность быть частью сегодняшнего праздника. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.